Digital Electronics for Girls Student haiba hiram da nongmagi oiba seminar among ngasi tagyal da laiba Governor Polytechnic Campus da laiba IEI Manipur State Branch ke Seminar Hall da pangthokhare Institution of Engineer Manipur State Branch na sinduna pangthokiba seminar aduda mahairu yankai hena sarugyaki Manipur Institute of Technology ke Principal Professor Dr. N. Basanta, Power Grid Corporation of India ke Senior Deputy General Manager Waribam Amarjit, IEI Manipur State Branch ke Chairman L. Swamikanta, IEI Manipur State Branch ke Honorary Secretary Dr. T.S. Subhash Chandra Amadi one-day seminar on DEFGS ki convener R.K. Nongjingleng Maidena Thorongi Maru Oiba Mitunglen Sing Oina Sarukya ke Thorom Adukamari Lenana Seminar Asigi convener R.K. Nongjingleng Maidena Hai Lamdam Asigi Nupi Oibi Sing Technology ki Lamda Changbugi Chang Aduki Matik Wali Masi Henganaba Technology na Piriba Kanaba Kaya Asi High School level dagi Hauraga Kangminaba Haiduna Thorom Asi Pangthokpani Thorom Asi Makatana Tongan ba Mapong Kaya Dasu Chatkigani Haike Kangbu urban area dele ba kangbu na khai dog jule ban urban area manung da bauta dum individual magi individual amga haiba kano singsi khena bagi chang se dum le adu digital divide ko bune khona digital haira ga di taseng badi ma si kano magi maming ni signal magi maming na adu ba khona every device including akhagi smartphone ade tablet ade camera nu loi loi man subject di digital electronics na bs or ga sagal ba device ngoi bani na khona digital device haira ga sam na khangna bi wa ne digital India ka na khena 2015 da Manipur India ki soma hudok these pillar mapul leba program amaga paikha laga khena mafum gudi magda ji payment system da bauta okay cashless oina na ba de paperless oina na ba administration department sing da sin leba mayam se digital kano sing so khena sakhuna na ba no na rakpasi still honar tar ga su marak tu da sai gap se dum lei aduna facility du phangba sin da kangbu ma phangda ba sin da kangbu ma adu gap se khena bridging to ba yana na ba na Nupi misa singi wena toraga masiki ngasi program digital gender digital divide digital electronics for girl students is sinjabne